Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi da ke rupa, ringkat bat ke orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Haka khandreu terek ubna jilio mentau snam arzar ka khandai. Katnat sarkar jila ke bakmi ki kamrep hakani ke jila Meghalaya. Kalapan mi ye ke jing pente pajba ba nadu kane kasngi. Ke sarkar jila kalapan do no ye ke jing shim khajana ye wai ni ki marrep ba ki nong rep nakani ke jila ki penmi. Uta umar rep udai usansar. Hakaba barosh kata ompat lakan top yu kumuta umar rep. Bat habaki nong rep ki penket ye u banet de sayo la o khajana ro yu da katnat forest komjo da ki autonomous district council bat ki hima. Hadin bala penmi ye kini gejing penpendapat ba bala pendo no ye gejing sim khajana yo sensar hakashiterek mentau naitung arazar kat khandai u menteri sarkar bakmi ye katnat kikam kerap karyang hakani gejala ba bantai dor lingdo ula lomru da kejelang ye barok kinong khayi kiba penya yo sensar syaki wai pat kejala jongkari lengba kayo jong sarkar kabaran hamau yong maulai shillong. Kani ke jinglom ye kini kinong khay sensar sabar kejala kalong ban batha eki bahadian ba sarkar kelarai ban omsim khajana sho na usensar kumta kini kinong khayiru kiladai ban perkhat lem ye kinong rep sensar ban om khnyat dor yeki hanrai nang ni sekmat ka dor jong sensar kadai ban kampan keu namar kilalat ban seo ye barok ki khajana khamtam na ki autonomous district council bat na katnat forest. Ha kejikran bat kinong pathai khobor hadian kejialang nakalyang oba bantai dor lingdo ula ongru ba nang ni sekmat lada dangdon ki badang krong khajana na ki kali ki baket sensar ki paiba ki de ban pentep ye kene se ki bor jong ka an bat ka sarkar kan sale ya ka badan kam ka meeting ke bengi khot mentah asni nakalyang di kwanman ye kini ki traders kinong khai sensar hante po regulated market na muyong berkunju ye ke jelak oi di khot kanang ki namar ba hadin baga government kelapan mi kan official like some yung broomstick ting kwa ban sutu kandiat bini bagani kanang ba kanang pensuk ya ki namrat ki jongi bakim don kam shum siu ki khajna bade buju siu bro shikata ternyata kadang wakhat ya ki kandiat ban ya kran bat ka wa kerpa kalau ba hadin bangila accept ba play ka notification ko pemi ko nai Jun sau terek te kalong ba kini ki traders ki ba thiet pat ki ya kini ki yo broomstick mon ki narat kujui ka ba nakwa ban pat ki kalong ba ya ban penkiu dia ke karin masibun ki lalai mak kung ka man su taksu ki mahap su ko ka benda ka jongki ki ba ki na ban kuntup lang de na ta kada khat matas ni debat ka meeting kalong ba su tanap ya baik but ni skam ba ni long ka ka ba jiman to hin ta kinong coba ni ke market ni mla bentuk mo ke market teng ka kiu teng ka ya fluctuate mo ke market henry tambalong ya ka ke ba long hadu mata si teng khot ya ta hi ban om ba ni de ber kiu ka do dia na ka bentar jiman to ju ke jumi but shibon ni la ya keren ni la ya keren ba but kiu la ya peni ya ke jong ki jinge ba ni la keren sha mana kalian government ya kini ngilale marka ni ngile khana ngade ko ta kecim to ju no rap susah ju te ndrai nga shuong ipi patang ko ke lomba pet menta kasi susah don bandar pusat ka shikilo don bandar pusat ka shikilo ngila pun kiu no ko do susah temut khandiat ngila pun kiu no te ndrai dei na ta kada ko lomba teng pat ke market ini tu pi ka yar ka kiu tenda ha ka yo menta kasi susah dei Andre ho san ka boleh la hadin si benai susah la poi biang san ho tungka ke depend on market nama labun ke production kumia keren dai pila sutu labun apa market market yang do daduna pat kam ki do india kumbolong mana ini kisi ini tu ipi kai ke baja hadin bang ke government kala exempt ya tax you susah kebala pengat no apa ka agroforestry plantation kinong rap kisdang ban pai biang nomor boros kata kilai nama beliau kipun kucu ke klaurat kirap ke cakap nomor beliau untan jumen to ya untan ju no ti kita lai pun ko la biang kelas tu mentar kadang ke market kadang duna te la syai dulu abun biang market yo ka yardor kam dai mereka ke market ke do ya ka jo henry ni chuban jo lagi bakat kum ke jing light jong pi ban siu gini ki tax sumpah pun kiu nak bentar jumen to jong dengan long kum ta kumba akashiputan yakin kala kinong rap kala banyo extra sa kumba sawaja
kaba kim juyo kila menyo sawaja tingkah lai ajar tingkah kita gini kijingnya keren ni tas baik. Tadi ke persentage juga dah sekisir bersetar kan. Berkebun mungkin kamsi juga. Tapi kaba kongsan kalau ba kini ki nomor susah. Kita ni lah kacung cengeng. Kata kalau lah dekiwan rak nak kinu kisnau. Kiwan rak nak kinu ki district. Syaitan ki lenti ki sengkin. Ki bobdek pun national highway. Ki bade sepok pat. Ki syaban krong kan ki bai ya ni kali teng usim gini entah jelas tu ya san spa tengah sekali seja tengah sekali kum kita gigi ya begitu tengah kerpat mau ipi bamenta ni ngila long ni mar agro forestry bamtan shu ban dan tax issue na kalian government tidak nak ada bagi wiki kemlah shu ban krong tax ya umit susah ni betul like to free na bentar jeng to jeng orang but kumjuru Kebaidai buat ke discount kasi krong ni rin ka royalty na kinongrap. Si krong yung susah royalty mo discount. Along ba manta kimna asyugan krong ganyan rin ka royalty do. Along manta ki nongrap ki jongi namang iladap ang ba iladap exam yung susah lali ko mar lalo kung marap. Ti play ki jor ki jab ki tunju krong ki leki ko to. Bude bahap ko ka agriculture. Tidai na ta daw niru long kunjugi. Kajing mentoy kadai kinong rap ng pitang balong ya kador kabur akayo hat kata kasong bay kajing long jema juga market kikwa ay mangini trailang but kanu ba kidon kajing ya mo hawan siya ga government but tangaway mga kerpat ng bani trailang banung knyat yo no rap kata kadai ka message ba banung knyat dot yo no piru pila business de kamar ka ban phat limba jongki kene kamar jongi kale chaba Hagi haban yo profit tambah wat nung kunyat ya no. Taka deh. Kamang ong bat kita sutenat. Ya kan dengan jukat bagi lah kuah iban ya kendur ingat. Akan selap. Teka long kayak sutenat. Ya minta. Jong ke department juga sarkar ke jongi. Bana kalian ke jonga department bagi officer ni dalla. Layo apa ni kan. Sibol ke. Boleh. Asyik kerung ki nongrat bakta ada tax for discount. Sawaja shikali house. Sao jasa sepak kunta. Kata kalau nanti kami you. Atrok. Saya mensave the royalty. Kata ke bagi kinora ki. Pakimat boros kata ki. Kata kamu show. Kata ke bagi kata ki. Ha, ya kata ang gumno teman rei ke sulong no pai kini kedeka ke benta juga state government. Adin balaya syong balaya perkhatla. Makani kedeka jinge juga nora ki kendo. Tinggal ya kata berkam. Kemudian buat sponsor ada nama Joko Bentang. Kemudian dia keren lima ke DCA kiwi bat tiba ke Sokar juga kalau menyerap itu sponsor. Kira tangan nasrai ke kata kaya lagi. Kemarin dia ke department, dia ke forest department atau council. Kedai ke kilis nak Bentang ban krong royalty. Teman-teman kibalis kinum nak supaya ban krong ban tax yang ni umat ini pun sudah. Kata Ngekepat mendapat sini, wedai buat usun sari, sukan syah. Belum bayar ini kedok iba krong, kebarang krong. Semua pelan non nai. Semua isu yang bagi lah pelan yang government ni lah orang udah ada umar juga, jempet juga department, agriculture department. Tentu kamu suka yang benang krong ni. Alam non nama ginong rap kiu dia taruh, bukan nunggu cukup kata kajing krong. Nomor kani kadi message boleh. Aduh kasau terik punai jung, fi kena option ni lah ni. Ba uni umat unum dan cik syakrong isu ano tikim dan kam su benar-benar undan balak su dan krong khajana no umat ade undan kam su ban krong ye tilang don ki ba krong tikini ki ba syakrong ki don kam ban report dalam report penting exception dan kam report bagi syatak santan ni ko nong rap subuh ki nong rap menta ki kit usul sar napo Kishnong kemudian pok mawati, Kishnong kemudian pok jirak. Kiwan kit penwan ra apa regulated market penwan de. Subuh kita position national highway. Kidang mi na Kishnong gilenti buat kini internal road Kishnong pada Kishnong. Don gigit iba penyang iba krong juga lagi. Dan don kata tadi report sepok kan bagi dang syak krong kuno ba numar la dai bang num tax tu bagi dang syak krong pangin syak pendik pa. Kapan report? Tiga badan kam tu kesokar selek.
Kolkata ulai cepo Delhi kita kini di Jakarta ki bangai semua bahasa. Kolkata kini West Bengal memang. But ka Delhi Uttarakhand ni susah ni. Ino he susah tu he butik susah.